ni ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane 2026 Donald Trump perezida wa Amerika atangaje bino, avuze yuko ibikomoka kuri peteroli bizurira kugera ubwo litiro ya esase izabigura amafaranga 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ndavuga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe Donald Trump perezida wa Amerika yatangaje ko atazigera yumvikana na Irani umunsi n'uyu n'umwe. Ubwo perezida wa Irani nawe yahise atangaza rino tangazo ryihutirwa mwese nk'abanyarwanda ribareba n'isi yose, rino tangazo mwese rirabareba. Ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ibiciro by'ibiribwa byagiye byurira mu buryo butunguranye. Ubwikomoka kuri peteroli ndavuga esase yuriyeho amafaranga angana n'igihumbi ndetse mu kwezi kumwe, ibi byabaye mu kwezi kumwe. Litiro ya esase yaguraga amafaranga 1,900 n'ibice 15, itayurira ijya ku mafaranga 2,300 n'ibice 5, none ubu ngubu yageze ku mafaranga angana n'ibihumbi 2,993. bivuze ngo ibikomoka kuri peteroli biri guhenda ndetse n'ibyo kurya nabyo birakuzamuka umunsi ku munsi. Bino biraterwa n'ibikomoka kuri peteroli, bivuze ngo mazutu yacaga ku muyoboro wa Hormuz aho uhana imbibi n'igihugu cya Amerika ndetse na Irani. Uyu muyoboro urafunze kandi ni ukuvuga ngo ni umugezi ucamo amato aturutse mu Burayi hepfo azanye ibikomoka kuri peteroli ubwo bica mu bwato. Rero uyu muyoboro niwo wafunzwe kugira amagingo ngaya. Isi yose irahangayitse kubera intambara ziri kubera mwa bino bihugu byombi ari babiri. Perezida wa Irani avuga yuko iyi ntambara Trump yivanzemo itamureba. Ubundi iyi ntambara ijya gutangira yari ya Irani ndetse n'igihugu kiri aho ngaho ku baturanyi ba Irani. Birangira rero Trump abyivanzemo bituma intambara ikomeza kurusha. Bivuze ngo rero ibyo kurya biracyazamuka ndetse bikomoka kuri peteroli biracyazamuka. Bivuze ngo ibi ngibi nibyo byatangajwe na perezida Donald Trump ndetse na Irani itangaza ko itazigera ifungura uyu muyoboro mu gihe Donald Trump atarasaba imbabazi ngo apfukame ibyo yakoze asabe isi yose imbabazi, nibwo Irani izahagarara. Donald Trump nawe avuga yuko atazigera asaba imbabazi umunsi n'uyu n'umwe, ntabwo ibi ngibi azigera abikora habe na rimwe cyangwa ntabwo azigera abyikoza. Ngayo nguko rero reka